ตุนิตาคนหินเอมาคุกิจาเตลกะกิอัดปีตักนุงากเอตันตักนุงากหอยเมรีไบเต gold medalist MA in Hindi 2018 under Manipur University Amato Kimel Hetna ki holimna chomcha alene khom ding ihiu nunga khoi Mary amasapenin tunita tuni huna Talkshow denga Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow in chilna hung nei dung zoin nang male la hun man tam tak la hung ki phala jitak mun hung kal son thei zekin la chongin ki pak thu ka hung gen he khile ka ki pagi tu hen amaban he ki holim na ban inei masanga hin Impact TV N2 tezo se hin nang ma chanchin hi het nom tun diu tak sana uma je ka chun thudang ipat ma hin ki holim na ipat theina dingin nang man self introduction chomcha hung nei le chun ki pa go min e ama sapen yite gola platform hoi taga ko thea lotin ka hung lotina nangun ko thea le koi jega nangu chunga le Impact TV core committee ho jong se chunga le ki pak tu ka hung ge na azole mabana le ye tabanga damna ka hung nei theyu tuni tak muna nangu kenga ka hung thei je ga hilena lalpa pathen ko kenga chale ki pak tu ka hung gen masan kamin chu hile hoi Mary baite a hin ke hi salam pato nga pan hung ka hin ka pa min chu hile hau khuthang baite a hin kanu min chu hile nem khulam baite a hi kapa chu hile tu hi ama hi CISF ASI post hin ama hi tu hi Assam Dilyajana posting hin ale kanu chu hile ama hi housewife me a hin ai wanga ina amo sanga thile them ho neu cha wak bola chule sopi pasal khat kaneya azole MA ka hung chai zo hi tu hi Hindi teacher training college DM college lama khu BAITE ka bolai ta hi ki pa ka uma nunga khoi Mary ko hi ti ama mimal ki phondat na pa din he deu tak sana uma a hi le nunga khoi Mary lanau pa hin tu hin lekha zil na lam hin bangchan tieng asim a hi ta em ama hi tu hi class 9 asim lai ta hi ama hi tu hi lamka uma hi tunita ko na hin a big ta ga hin nangma chanchin thua ki holding hi je ka hin la lekha hung sim dan thua ki ho na nei hetin mo lekha la hung sim pat tilehen class 1 apata 2 MA chan ti ta hetin je la hung sim na hin khoi tak mun mona school hung kai le he college hung kai le hem ti chunang man brief takin gen pek thele chun ki pa ko mina ke hi kapa hi CISF government service bol je ga hi ama hi mun khana thailo je ga hi kanewa pan hi wa ki gen le ka penga pan hi mun chuma ka pa transfer na posting na chana chu ke ole ka che sa gu je ga chu KV central school a huye kha akilem penje ga kha munzo se le KV school syllabus le ki akibang je ga class 1 apan hi class 10 chan hi CBSE KV mo KV school ka kaya ezo chule 11 12 hi CBSE board ma hi ewanga chus ka school ka khel echu Assam Rifle Nodal School kha kala chaya ye khale tu amsa ka simlai kha Assam Rifle Nodal School he tu le tu hi public school ki khela je zo chule think ta ge le class 1 apan hi 12 chan hi gampam ka uma graduation ka simdik pe na hi DM college akhu kaung chaya ye ka chai zo wa chule MU wa kha MA master kaung chai kina ama bana hi BAITE Hindi teacher training college akhu ka bolai ta hi ki pa ka uma ma kum tom cha khang dong cha la hi wangin master cha ya tua BAITE sim kit la hi mo ka het to abat le graduation akhan le Hindi a top hin ka he jia Hindi a top lam mu kha bangti gole nang man ki pak na le ne ke bang ti gen dem hiti gola loting di wang chile kala ki tak sang bek lo mo ti dan chu lekha si wang chu kala ki gen la lekha si wang chu kala pot tho e wang a chi te ka loting ka umje ga ma sa pena pathen ke nga chu ki pak chu ka hongge na izo chu ka nu le ka pa ka in sumi te
zo se ki pak the je ga chure ke le wang pha ga kisan ki pa le ka ki pak tangi ki pa ka mama ai le tu kum MA result ahung out ki da khan top la hitai ti khat nang ma le ki het ma sa jeng de le mo je thu la het da khan la ki pa kem a hilo le la lung dong am nang ma lung gel to ki khela sem bang lung gel la ne yam never again the de ama sa pena chu ite chu result ka hung he ra kha ke le ki pak chu le ka ki pagin ei wanga chu ka ki tak sang kit thim kit lo hi je kha ave vela chu atak ta ga hinam ti bangti gen tham ka college ka department a khale kala phone a ka call a ye chu le ko jate ho khale kala phone a kala dot na hi mo result a chu ke chu first ka hungem ti mo khale i la hung tak nai te ka ki pak ta ge ya ji zo chun le ka adang sanga ka chnau te ka in sumi te ho mo amole a ki pak ahong ki pak di dana chu ka gele le ke le ka ki pak na sang che ge hi zo khale khosung amin ka hung chai sang the ka umji ka le ke le pathin ke le ki pak tu kong gen ma mai ki pa ka mama nang ma chau nang mau in sung mi chau ki pak din ka tak sang po mo e mau Kuki cha te zo si ki pak din le ka tak sanga ajek chu e mau la ka je ti gol hi bek lawin ka gela mo je chu mun tin om zo si le ki pak mama in tivin a hi le je hindi subject la lak hi English paule hello e ma paule hello mo ai le ji tinga top lava tun thei jeng na hi igel le chu lungdon le tho a hi le ji ting din mon lava tun thei na ding a hin nang man bang ti golden hard work mo pan la hung la ji te hung tung thei la hi em ti chom cha va gen ki ti le mi him hi ain ho hi hard work a ball mo hard work a ball lo hi khi chu jan chu bang ma cha ball lo wa ken hung lo ting hen ti success ka mu thei di ti ho chule lo wa hin dise ga he ken le class ka chile ka ne wa pan hi school ka kaya pan hi bang ti hem class pan te di regular class pan di ke le ka ngai sang na mama bang je gam ti le class regular class iche ozaten hung hil naw khato class chilo hela no cho chu ki collect ki bola isim ele ki ham bol ki sim khale kana bek lo hi mo class a isim khale chu ma class a ojate na hildan ho khale I het na hi chum zo chu ki I het na hi sang zo ding aten ke le ka tak sang hi dise ga hi regular class le ka che na ma main gen the hi le ka da mo le ka che theinai ti le ke le ke ham ka ki bola ka class le regular ta ka kai saga je ga hi kala ki ham bol na je hola ka hard work ho je ga hi le ka hung lo tin thei ti le ka ki tak sang tho tak san o mama mo ti chu lekha thiem mama le lekha sim nom lo hi chun jigol hin lot tin na pachan na mu lo ding a hi mo je ti gola MA atop la hung mu jeng ti ho wang hi nang ma la ki ham bol dan mo la hard work chu mu dok the hi yanga che chu ga la hung so dok tak je khan aki mu dok zenga mo exam ding ho vela hin mo mi chu aki chula exam masanga nop ta ka free time nop ta ki manging mo hun chu ale exam hung nai le khawa ki symbol bol khala mo ale nang ma hin le kha la hung sima pa te hin exam ding ho vela hin preparation bangti golina nei sekem ai hello le kha ho itaka junje ra sim jing mi la hem ma think ta wa ki gen le mo regular ta ga ni chenga hi le kha sim mi le ka hi dek poi ei wanga chu bang ti gen de ham hindi apau hi ke ka subject lak to hin wa ka gen di hi le hindi hi ke hi ka ne wa pa thole ka thoje ga mo ka ne wa pa hi le subject ga hi le class 1 apan hi tu chan ge ka subject la ge hi le hindi hi option ka lak te khan mo je ga hi le hindi hi le ka het na ma je ga hi class a ho ka chile ozaten a hilna ho khale hoi tak cha concentrate puma ki ngai mo class a ozaten banga gen MT ha ki hoi tak cha ki en lowa imo umuma again ye khazi le hilo amo lecture a peg ho khale apoi mo nge mo important kala sa izo khale le kha simdi exam hung didan chu exam nai di phar ho khule mo lang phang lo mo didan bang ti gen mindset hi like environment didan chu imok lang le imok khel le khalam le concentrate ki ball thelo mo imok ki lang nom sa ga
ki ha wa nom sak je ga kha exam nei di kun ho khule bang ti ham poi mo tak tak lo le ka mo wa pon mo e pha chule ka loi to ho to khule le kha hai ken ma sanga ka head dan jung zui ho khu ka loi te ho to khun wak chom cha discussion ka bo sa ga izo pha chule ka van ho kong ki head pha ho khule le kha ho khule ka en tho sa ga e pha chule ka loi to ta discussion ka bol le discussion ni bol khule poi mo ma he e chu discussion ni bol le i wa na ho khale hong ki head hoga ये जो चले लेखा लेकर सिमी फाचल एग्जाम हो खले रिवीजन चो खावे चो का बॉल ते एग्जाम हो का कल सुन मसंग हो चुमो हे खले का बॉल इन फाचल लेखा सिमा संग चन hele पास ना कने सगा मो तान चो थेपना चिंगना बंगचन एमा की किसोन पिता की ले पथेना पथेपना चिंगना की मुही ए ले की हे जेगा मो ए जेगा चो पथेन ही मस सक लो ले बंग मचा किलोटिंग थेलो ही ती जो गेम ना के nga khoi mary ki pau pi la omma ma zenga mo la thugia na pa chun het heading a chun lekha sim ngai na mi mong la hi ti chu het do the he ai la tu hin graduation lamin wak chom lut ki hitin graduation a khan le hindi la la gai chu mo option a he hindi a hin top la hong mo a hin felicitation hovel nei anei pi kha ko em e felicitation chu anayu mo certificate le hong ki pe memento ho le pe go felicitation chu DM college mo overall a khale achom khai wa amy ti a khale tribal function nei pha khale pha tho khale e hong ko bo e pha chile memento khale e hong pe go chu ai le hindi subject la ka hin bang a phat chom na au mem ken e o thing tang mi lama ding mo midang lungge lo wang chu ke he pon no midang ngai dan wang chu ke poi wang ke ma ngai dan chu hi le hindi hi subject hi a pau hi lang wang wa kiti le mi hi head back set mo alung lu le om back lo chu subject line hi a mo his career field lama hi alak dinga hi anak sak back lo hi wa kiti le ije ga hi tribal mi mo a tribal mi mo kiti le north east a chomo manipur a chow hi lo le north east ale overall all india khale tribal quota hi thowin ewanga mi chu ki to ma chu bangje gam tile kingai sangbek lo hindi hi jega chu en le opportunity chu mo thasuk lo hela chance hoi ta wa ki gela jega chu hindi la ma hi pau hi le ije chu ngai sanga ki ham bola mo het te thending ba career sem thending le chance hoi ta khana hi ije subject chu le ka ngai sang tho ai chu ai ho ai mau ai mi tile hem ai mau Kuki cha te la ka chun le hindi subject la ki ti awang mo heken le hele ka he khabiek po tu chung anang man gol la hung mujing chaw he kala he te heken le ka he den kala lung nong ma mo ai le hindi pau he a het mai in azem het mai azem het mai khato chule apau het hito apani a hin heda apachom na bang hem a hilo la zem he sek a hin apachom na te chu difference mo neo khat eva gen big tin pau hi hindi chaw hilo mo pau bang pau hi le bang de hem pau lam thowang chaw chu he na mo ai wanga chu bang de azik dan mo le kha akisim dan ho ki helo le aki wa jinga chu bang di hem tile bang ti hem khada mun khara ichi kha pau ki he ti the iki them sak ta ga ichi eloite ma angale za cha na ki tung thei mo tina chu ba hem kha ki jig hela signboard ki jig helang important notice ho ki jig le mo hindi pau ki jig le pau chau ki thodan he na a simji dan ho a ki jig di dan ho ki hello le e kha half knowledge aka gel mo ale half knowledge le very very dangerous ale ki gel khan jega chu pau hi het nga lo hi le hindi chau hi lo bang pau hi le azik dan mo azem ho le het ngai hi kati chu pen ngai dan hi le aban he hindi subject la hi jega chun nang ma ngai dan neo khat wak dong in katen mo hindi subject la ka hin a hop dan mo hindi subject ila le agam hop chula mo alet le aneu dan asko neo nang ma ngai dan wak gen ti tulai hindi hi tidan chu English le hindi hi ewo hi India hi ye te ni hi main language ai ma no chuma ima jega hi tu jega hi private sector la private job lam hi le government lam hi le munzo se hi English to hindi hi main language ki mang hi mo adang chu hi le region wise kha
a local language ho khuye khale a third fourth na point na hong khan mo pau het na lama chu hindi he le tulai hi IAS mo SSC lam wa ki gen le SSC lam exam ho khule English ha hui bol le hindi a hi le postam na mama mo hindi a khale hindi paw khale exam bi bol le en le en bang ti hem chance mu di kho abaya bai che je ga hi hindi hi ewen le English chau hi lo mo hindi paw le paw khale ni head be khule khale kin heading a point mo ka sana mama scope alin mama amo a chu ti hi le ang khang thak di te ho hen le hak sama ma le nunga hoi mary banga ki bol hata hindi subject hi la to thailo hen ti hi chil na ka hong le he a he le tu chunga ei thing tang mi ti ta hetin mo ei thing tang mi te la ka de nga nang man MA atop la hong lak jeng hi kyat pi ma jenga hindi atop ki ti hi ke ma het dan ti ta ten i het danun khel poi ki tilele ki gian khel mai pon tin ai le ji ting a lo tin na la hong chan na chunga hen mo credit hi ko la pe no me ke le he khel lo le mo khale wang ke he pon e wanga ke he dan su hi le midang ala awang chele ka he khabe pon e wang tu le credit pe di ti le ka newa pan hi hindi subject kong lak thina di ti le ka new la khale hak kala sak tho chu pau chu ke het wanga chu azem ho khule English ha kha ki bai English ha ta ba bai kit lo mo azik dan ho khule aki kai dan ho khule chu ma khan mo ise ga khale pronounce ho khale chu ma chu ise ga hi class kong sang diu dile kong sound dile hindi hi highest mark le kala mu khak lo mo e wanga chu class 10 chana kha kong kai pera kha ka ozate je pera ka oza pu khan hindi teacher pa khan ahung ge na cha ka sar pa khan tribal le ka hi je ga gampa ma le ka umje ga kha ama kha le hindi hi ka la le ka scope mo ka future hi bright di ti ma le head ho je kha ma kha le ke nga hi ne khat counseling hung bol mo again na cho ma kha le hindi hi la le tribal le mo tribal mi le yu khan hindi subject la ma hi tribal hi mi atoma hi je ga chu hindi hi na nga hi career a dinga hi la pe la zom le chun na nga dinga hi le phachum na umin tin chu bang ti gen job mun ding le na nga din le hakpo na ti chu hong ban gen gena ye zo chule class 11 12 akle class 9 apan hi option am khan mo KBC BSc no ya hi arts lam hilang bang le ilu le hindi hi optional le ki koi tho so chu ke le hindi hi kala la main subject ta bang kala la ga ikha 12 ka hong chaya khale hindi hi highest kala muje ga khamo kele class 10 ka kaila khale ka oza pu khan le hi ti hindi lak dinga ilu til khose ga kha class 12 hile ka highest mark mu hile pathen pa hile sign khan hina te kha kele hindi hi kala la zoma tu hi master hindi a kong chaya bhi kong bol the lawanga phama ma jenga mo ajil til tu teacher phala la nei je gin ji tenga hen bang phat na tung la he mo jillai la hi sung ta tin le kha la hong sim to sung a hin mo nang man la nu la pa chunga ki pak na gen no ti cho gen ding dol om khala mo la nu la pa chunga gen no ki pak thu gen num la nei em ki pak thu dan inu le pa hi inewa pat mo future semending mo le boy chu dan chu e ho ilung de kha desire khana dinga kha amo khan amo desire bangjan hem aki sacrifice chu ise ka ne pa he ka doi le ka thil ka doi ka tu ho zo se hoi amo hin sacrifice hum bola tu chan ke ka hung de ho zo se le mo e hung ka thil tu ho zo se e hung pek thei de ka um je ga le amo chung le ki pak tu ka hung ge na mo ka nu le ka pa chau hi lo wa ka sumi te zo se ka pi le adik se ka pi khule thil bang hem khara financial problem bang hita helang abang lam pang hita helat ka thil ka wat ka bang le ka pi khan le ka thopi mama ka paneu le ka nu neu te hoi le amo khan le bang tiam khat ka wat mo ka boi khak ni ho khale til kho le hung til kho sago thil bol bang ma cha hi le bon che ke ma khan le i hung gen pik saga e chu ka hung hiti hi kong lo tin the ding mo le support ka mu na mama in sunga dinga chu bahem tile ka pa te khu ucha pali hi wa mo e la ka pa khale upa pe na he e kha au pa pe he za kha ke le acha ka pi atu te la ke le len pen ka hi je ga kha mo khale kanaw te ho adinga mo example kha kong hi thine ding ule amo le support hu pe na mama
แต่จะมีค่ะก็คงหิเทนดิ้งไงเจ๊ก็เขาเลยอมอเขาเลย support ยุ่ง support นะจ๊ะเลยค่ะก็คงเอ็ดสักเลยเขาคงกี่เกลเลยก็กี่ฮัมบอลนั่นดิ้งไงฮีก็กิมพัดเลยหมอที่ค่ะบ้านว่าก็บอลก็กิมพัดเลยอมอก็คงเกลดอกสักอะหาปันก็คงลากสักอะอมอกี่ปากนั่นดิ้งอะเอากี่ปากเทนดิ้งเกยจุงไงฮีหมอปลอดของฟิลเทนดิ้งไงจะก็คงบอลเทนดิ้งไงจะคงกี่เกลสักอะเจ๊ก็จะอบอลจะก็สุมิเตจเอาสิหมอกันนู่นเลยก็ป้าจุเลยก็คงเป๊ะอีว่าก็ปนเนลเตะหัวกันนู่นเนลเตะกับปีหัวกันเอาเตะหัวแล้วป้อนจุงไงกี่ปากจะคงเกลนี่ระวังพม่ามันยังเอาวันนางมาเฮติจตุลายเห็นจาเตียนเลยค่ะซิมนมตุนเห็นดังอดอยอะไรค่ะตุนเลยอนุอปันอจิลเราเฮเลยมั่วทิลเฮบังกิมเฮโลดิ้งไทยเราเฮนางมาจุนูเลป้าอินซุมีบังกิมะละท่านอบน่าจะเสียหงสปอร์ตจิงไทยแล้วเนี่ยค่ะมีวางพม่ามาเลยเฮมั่วเราหงซิมซุงมั่วuniversity เราซุงละลุงอ้อยหน้าเลยละลุงอ้อยเหล่าหน้าว่าเกณฑ์เทียมเลยมณิปุรฮีอีว่าเกลเลยมั่วeducation line ดิ้งcareer sim นั่นดิ้งฮิเล opportunities แต่มามั่ว institute หัวฮิเลทีมจินนั่นละมั่วฮิเลตามplatform หัวเลตามมาจ้ะอีเจก็ MU คูกลุงอ้อยหน้าจุขัดฮิเลบางแห่งติเล subject หิมอ่ะตั้งเป็นหิ subject ฮิเลoffer กี่บอลหินมั่วฮินดีน่ะสังฮิเล offer ขัดเอาก่อยเทเจกูขัดเกลก็กี่ปากน้ำมายิ่งชูclass regular ตักก็หิทาวมั่ว class regular ตักเลยหิทาวอ่ะเป่าเขาเลย English อะไรอ่ะมันนู้เอกlanguage นุ่งจุยเลย Hindi หัวเลยมั่วยิ่งก็ชูนี่ก็กี่ปากทาวมายิ่งชูกลุงอ้อยลงหน้าจุขัดฮิเลตัวฮิ institute ขัดเฮมั่วนั่นชู education ขัดuniversity ขัดหินะจ๊ะละเลขาซิมซอมเทโลตุนายจ่าเขาเลย MU หุ่นบอยเจเขาเลยกลุงอ้อยลงหน้าเป็นหิตุนายจ่าเจ้าเลยฮิโลว่ามั่วเกลexperience จู MU สุงให้ MA ก็ซิมกุมนี้ก็ซิมหินว่าไงกุมนี้ก็ซิมสุงให้เลย experience นี่เวกโตกันตันบางอย่างติเลยก็ซิมปันที่ก่อนนะเขาเลย admission ก็ใจอยู่เขาเลยหุ่นบอยอะ quota reservation นุ่งจุเขาเลยหุ่นบอยกิจก็ขัดทับบางจานแฮมคลาสกี่ปันเทโลก็กิโนโซ่เลยตู้ MA ก็ใจดีก่อนที่เลยหุ่นบอยกินน่ะทับบางจานแฮมหุ่นกิจโจนเลยกิค่ะตู้ student หอฮิเลค่ะสิมนั่นดึง exam ฮิเลอับอยนั่นเจ้าค่ะ exam date หอเลยกี่ postpone ไอ้เราเลยอับอยโลค่ะอับอยโลไล่ตั้งหอคุณเลย subject ไอ้เราเลย paper ขัดเลยนี่ใจมันpaper ขัดเลยนี่วัดเลย paper ขัดวัดหอเขาเลยทับบังจันแฮมอ่างกินนะจูยี่คุณเลยหอเลยหอเลยเลยค่ะสิมน่าหอหมดถนนน่าหอคุณเลยเบย์มันสักตาจูอีเจ้าฮี performance อีด้วยด้านตั้งหอคุณเลยกี่เปโซโลคู่อีเจ้าคุณเลยก็ว่าเกียร์สักเลยก็เลยก็ไล่น้ำมาจริงไอ้มองอ่ะ environment อ่ะกิสุบล้อเฮเลยค่ะซิมขัดอะไรเงี้ยค่ะเลยให้ไทยมองเราว่าให้มั่วManipur University เลย University ขัดให้วางขันบอยนานอะตอมเตะเสกอะตอมเจขันเอาเลยค่ะซิมตูเตะเจ้าเสียอะไรเงี้ยขันลุงกิมหน้าเลยกิมโลนะขัดอะไรเสกมั่วเจจะ study break ที่เสกมั่วเจเขาเอาตีพัดเลยจะปังหินโคเสียหน้าเลยของหิค่ะเสกไอ้เลยไอ้ที่เขาเล่มหน้าเลยเอานบตัวเจล่ะตัวเองจอมจ่า break อะไรล่ะเดียวน้องคอย Mary BAITE ต่อที่เขาเล่มนะกันในนาวตัวจอมจ่า break อะไรล่ะเดียว break จอเลยที่เขาเล่มนะบ้านอะไรจอมกิดเดียว
welcome back aban hi break chu ila chai tawa tu hin ke haulim na ban ala zom ki jing hitiu ahile nunga khoi mere master le chai la hita tu le tu ahin BA chu bol le hi ahin maban hi nang man bang lung tu la nei am bang ki bol le ti lung ge la nei am tu le MA ka simla ya khale mo MA ka chai chai hi le PhD le wak ki bol pe le ti the hi lung gel kala nei ya e wanga chu MU hung boi ki je ga kha ken le PhD pen chu mo sin hung ki hong no dem ti ke le ka lung boi lai ta ga kha study break khale ka nei nom ki lo je ga kha ka boi lai ta hi te ka ki ya lai ta ga kha B8 admission mo form ong ki hong pan kita je ga kha ken le mok umum sanga B8 hi ki bol phon hen lang abang ti kha hen lang PhD hung ki la khalele mo B8 ka bol zo hi le elole B8 ka bol pe lai ta hi le kala ka bol the hi le PhD tu bol zom de ka te je ga hi tu hi bang hi le B8 chu kala la phora ka sim panata hi ka chai pha le PhD hem elole MA zo hi chai ma sat di hem ti hi kala ge la hi maban hi PhD la tu pi pen ti na deu dan a hi mai mo ai le master khat chai la hi ta je hin mi zo se hin nang malung tu dinga hon gen cha deu he civil service ho bang mo ji ho vel hele lung tup nei dingin hong tak sang mai the nang ji ti go lung chu gel khalong wa ai lo le la dai lo hem PhD zo chu la dai zo ka hem ke bagen di le hindi subject ala ki je ga mo e thingtang mya dinga hindi subject la hila ki wang be se je ga hi ke le PhD chai di hile ka num tho hi ti da chu PhD ka hung chaya ma bana hile chapang ho le student mo ma bana hung sim di ho hile amo ko le ka hung hil thei dinga hile ke le PhD ki chai lang oza khat mo hilo le knowledge chu hung ki mu be the dinga kha ke le kala ki ging thowa ise ga hi le civil service lam khat po ti le chule po mo tan so successful hi chu mi zo se ne nom khan ke chule a khat chau chu kit ka tup khale pun mo ewanga chu patheni nei pek khai kha kilak me hi ti ka mo ai le kha sim thuai ki ho na he je chan chon la nga he tin mo ma ban hi nunga khat le la hi nak lai je ga chen dot nom chom le ka ne ya tangwal dang te hin le alangak tun jeng dinga he mo ai le tu a hin nungak la hi je ga chen ki ngai pi ki lung set pi ti ho le nei te wak zo ki gen da le mo I tu le wang chu ka nei tho ka nei hi ai le la pasal ding khat chu bangti gol personality mo ti chu pasal khat hina khan bangti gol hindan nei khat kha la doi yam nang ma doi dan wa gen te le mi do se ki ti la tu lai nunga do se mo ade le amo a life partner diu pasal hi han lang nu me yen lang life partner due to a very supportive mo ye chu adoi han ale successful person di chula doi tho mo ewa ke gel lan chu successful lama chu judge lo mo ami hina chu judge di means aphat pot le me respect dan head me supportive hi le ale very loving nature mo friendly nature hi azole bang lang har wa ki gen le like tot thêm ho ko le mo wa ka tot thêm ho ko le ka de ya yan chu ka de le ka sumi te la hong doi sak dio khale ka doi na ma mai ti dan chu ke chon ka doi ya mo ka sumi te na hong doi lo khale ke le ka nom dek pon hi je ka ka su ke le ka doi le ka sumi te la doi ngai di na ti ka life partner di chu I chu ka ti tu hin iki holim na le anok mama jing a hin tu hin a chai na lam le tung to ta tun top na lama hin Impact TV mo apoi mo dan ti chu Impact TV a hong uma hin bangti golen i ho a hin bang phat na mo ti chu a dok aga dok lam em a he ji sang a chu le ji sang a hin I khan to the na dingo hin bangti gol ki kit chu sa hen lang bangti golen na ki sem le ti nang ma lung gel la em tu Amy TV show ho channel ho laga wa ken le mo atam bek lo ka mun tu Impact TV hi le feel khat chau hi lo mo
feel khat chau hilowa feel tampi ala ho ba hin mo ti dan chu bang ti gen ham business lam hi han sports lam hi han lang like celebrities lam mo film ho bang ho hi lang education lam hi lele ti zo selama ho ba hi khan ye kha impact tv hin lang khana mi ki ha khalo successful mi khat chu ti dan tula hi WhatsApp social media le bang ti gen ham hong khang to che che ga mo e wanga tu chu tulai social media ti le Facebook WhatsApp hoti tan tin ye hona kha ahung loting na to mo bang a loting a hem ye to chun ami mo amel chau ki het e wanga tu impact tv les feel zo se hong ho ba mi zo se successful person hi helang in mo social influencer kha hele hong ko che no nam zo se mo dan chu e nam Kuki e nam ki ti le tampi hin mo unity in diversity ki di dan wa ki di le ize kha bon se ke hong ho ba bon se ke hong ko mo bon se ke level khana ana ye chu hong ko thea om je ga hele ke le khong ki pak pi mama tu audience taking le ka wa gen nom chu hi le impact tv hi amy channel i wa ge le tam bek pun ye chu inei sun khat le ni hi le tu hi bang di gen hem khat le ni criticize the ball le phabek pon awat khana umi ti thei hin a performance ho pele ti thei hin e wanga chu e le e nam kha hina zala chu ikito so no e pha chule nam dang ho mo like channel dang ho social media dang ho dan ho khole e hole hong khang to theina dingu e onle awana imu le feedback hong ki pek theyo feedback hong ki pega e zo chule hello le ki thopi nai nei theyu le e malama pat personally bang ikithopi thading hole kha ele hong ki til kho tam lo le neu cha cha pan hong ki pana in ki to sona lo le ki thopi chen le like bang digen di doni contribution ti ho khole ba theya etio che bol e hole khat vele hong ki khang to win tin e hole branch le hong le nin tin mi chu ko ma cha hele le abula ki pana chu khat ve them le oma pun mo khat ve le na le na poi all cha thi hong khang a hin e je ga chu ye khale ka hong ge na azole tu hi an teo subscriber audience ho ke ngale ka gen nom chu khat ka gen nom khat chu tu chan ya subscribe lo hotel le subscribe bolo hong bolun lang ma banan bana bolo lai hote ho ke ho khale e loi le pai te chanaw te sopi te ho ke nga khale subscribe bol ding le ken le ka hong gen no ma ipa chule tunie tak muna pu khai lun hong ko the ga hele ken le ki ba thu ka hong gen na chu tuni ka experience na chom kha e ka wa gen le ka wa gen nom chu hi le tuni studio ka hong lun hi thil neu cha awa le thowin i chu bangti hem khara iki het pi mole hi pun mo bangti hem khat sum le pai lam hi hen lang thil le them laga hi le iki thopi the theole ke le ka hong doi sak je ga na hong ke ngale audience te do se ke ngale ka hong gen no chiel na ta ko ma pan khom le ki hat he mo thil khat chu isep lo ting ta hen te le pan khom che ro nga ya ai le impact tv n2 te to YouTube mo viewers de zo seeking ta hetin jillai e mau bola lekha hongsim na lai te ho mo amo king a hin bang bai tha nop ti chu til khong na thu cha mo gen nom na ne bang gen pek nop na ne kong vai thak nom na chu hi le tu kong gen da na chu mo subscribe lo te khal le hong subscribe pe gun la ye chu khar long subscribe cha le abana mo loi te ho la so pi te ho a subscribe lo te le hong subscribe di long ki gen to dingu i pha chule ye channel hi le hong subscriber hong len thei dinga ye je ga chu ka hong gen no ma ye je ga chu awan ho bang ho hi hen lang iki gen no lo le iki dot thei le hi un bang ti dan hai producer hi le it's now te so pi mo pu khai lun le hi kha ye kha aloi le pai ho khalem thodi le bang ti hem kha bang thu hem kha la ki het to thele hin je kha ki phalam lo hela la ki pan pinom lo le contribute la bol no helang le ki phalam lo hela bang hin le hong ki thopi the ding ka hong che le ai le ke man nang ma apa ta ka hong chil nom chu a hele mo jillai student ho le khasim na lai ho he mo nang ma apa ta azil dok ding wala doi sa mo
ทุบางวักติเกนเดทวายถักติดตายเต็มทีลของนะ encouragement มั้งบาง encourage แล้วในนัวแม่มันจีจุดเนี้ยจ้าenthusiasm student เราเสียเด้งอ่ะจอมจ่านังมาโดยสักนัทุวักเกนเลยจนกี่เปล่าไม่เนี่ยจิลา student หัวเราเสียเก่งอ่ะชุกเกนนุ่มหิเลยเลขาละสิมุบางลำละทนุมหิลัง education line เจ้าหิแล้วอ่ะบางละเทปนั้นลำปังหิเลยกี่ฮัมบอลเลยลัง hard work ฮิกิโลติ้งเตะหินมออากาฮิกิมูเตะหินเจก็จุบางที่ฮัมขัดบางลำปังละหง fail ข้าวกูหิเลยที่ด้านจู fail ที่ด้านฮิ just exam fail กูหิแล้วหิลังเลยทิลบางลำอ่ะละหงโซละข้างเลย give up เราดิ้งินยี่จุละ fail ละเป็นจูนั่งเลยมาบานาดิ้งอ่ะละหงกิจิลเทนดิ้งวันนั่งเลยละหงกิติลเขาว่าไอ้จูนี่เลย successful ละหงฮิเตะดิ้งไอ้จูก็หงเกียนนุ่มอ่ะบางจุเลย Hindi subject ลากหัวดิ้งไงให้ขัดก็หงเกียนนุ่มจูฮิเลย Hindi subject ฮิล offer ละบอลเลย English ฮิเลยละคอมเลยจนเกินก็หงโดยเสกอ่ะที่ด้านจูบางทีมขับ future ดิ้งไงนั่งหัวดิ้งอ่ะป่วยหมอดีขัน subject ดังหัวเลย offer นุ่มเลย offer ที่ไอ้บางอ่ะจู Hindi จูวักละเลยจนHindi ละกูเลย English ต่อcombine ละบอลเลย Hindi ต่อ English combination ละบอลเลยแล้วที่บางทีม scope มั่วหอยละfeel บาง feel ลำเฮียลังละ scope เลยหอยดี Hindi จะคงเรียนรู้ไหมตอบนะเป็นเห็นจิตตักแพลตฟอร์มมันติดตาเห็นว่าจิตติ้งดินมันละห้องตุนเทนะจงเห็นโกโก้จงเงินกี่ปากทูเกียนเบียนออกละในยันกี่ปากทูเกียนเบียนออกละในจนคนจ้องจ่าแบบไปคิดกันเอามาสเปนเป้าประเทศกี่ปากเก่งกี่ปากทุกห้องเกนะที่ด้านสุอามาปัดเทปนั้นจิกนาก็ห้องในเทียยี่จันเกียก็ห้องหลอดตินเทียเจก็ดำน้าเลยปีกเจก็มาเก่งกี่ปากทุกห้องเกนะกับสกูลไกลละกับสกูลก็ไกลละปะละค่ะเลยบางที่ทำขัดบาง exam บาง paper แล้วก็ marks หอยหล่นเลย Hindi ที่ก็ห้องวางพัดเท่าสักmarks เลยก็ห้องมูหอยสักยี่บานสุเลยกัดสนาวเตะหอเลยกัดสนาวเตะกับปนเนียวเตะกันเนียวเตะหอกับปีเลยเด็กสระกี่ปากหมอเกเลยกี่ปากจุกห้องเกนะหมอ support เราจุบังมาจ่ายเลยก็ฮิเทโปกันนู่เลยกับป้าฮิเลยหมาเต้นฮิหมอเดน่าฮิวักเย็นฮิเลยหมอฮินหมอก็ดิ้งไอ้ feel จูมฮิไอ้เดย์เป้กูฮิไอ้วางอ่ะจูก็ feel เขาห้องกี่เขียละก็ line เขาห้องกี่เขียละ subject line เขาห้องกี่เขียละไอ้วางอ่ะหมอคนเลยกินตักสังตากาอีจูกับ subject ลาฮิเลยหมอเลย support ให้ตากาอีหงบอละอีเจก็จูบอนส์เคจูงกี่ปากจุกห้องเกนฮิตัวนี้ตาคนน่ะ talk show ในนาวประเด็นอิสโอปิโนปัดจิลดอกไทยตั้มปีJP ไทย head b ไทยหินปีไทยดิ้งตั้มปีอินไอดิวกตักสังอาจิก็จุนไอเมาคุกิจาเตน้ำมุนเจตุนจันนูจะปาติเจตินอิเสพนาวอีบอลน่ะเจ้าเสียวหิตาเห็นอิจิลนั่นละมุหิตาเห็นกะโซเจตไทยดิ้งเห็นปันละเจตแล้วเห็นอินน้ำมุหิมีเตอ่างเห็นมินทันสักตู้ตากหลังตู้ฮิไทยเจ็ดแล้วเห็นตัวนี้ไอตอกโชว์อินไอน่าฮิโลติ้งฮิดิ้งตักสันดิ้งเฮจีก็จนตัวนี้หัวน่ะตอกโชว์อินไออยู่นุ่งอาคอยเมรีเฮMA เจ้าอะตอบฮิโปgraduation ไงอะไรฮินดีอะตอบหมู่เฮนุ่งอาคอยเมรีเวลิน Impact TV Kuki Channel Chipinthei Talkshowเขียลินสิกินติดตาให้ติดมั่วละจุงินกี่ปากทูก็หนเกียนเฮมาบานหินเลลัลปานละจิลนัลมหิตาเห็นละก็สอนละก้องบังกิมินมั่วมาหนปุยเตาเซลินตินจิสางหินหอยโซพโซหินลอตินนาหงเลยหงเลยเตาเซลนาติจุดโดยสักนากับหงลานเฮตัวนี้ตาคนน่ะ talk show จิปินไทย talk show อินไอนาวใจอหิตกิตันอินImpact TV insung mi te zau se mang pha